kumushimia na kumucokeria nkatho ni mwathani umwega uria umbikite bwega ni mwathani umbirite mbumirie ndene yawe na ugategera moroto wetu antukwe narua ni kumiria ndene ya mwathani, kumiria ndene ya Kristo na kuthithagia mawega jawe igita kwa igita na gatombe kutha tukirombera ntumwa ya mwathani ntukwe narua. Murungu Baba, Murungu Mutana, Murungu Kirundu Mutheru, ibwaga ntuba Kirundu Mutheru uria ujuritie na kuonoreria ndene yakwa nikenda mwathani ngatumika kiri ruteto rwaku, ibwaga ntuba wendo bwaku kiri muturire jwetu, ibwaga ntuba kwithirwa ugaga na ukathithia, ibwaga ntuba mibango yaku ira witithagia na njira ciaku na ti njira cia muntu. Ibwaga ntuba kwithirwa kwina jama nene jaro tubangirite rira tukomiria twendene yaku, ituje ni jama rito jira tukarikaira rira tuomiria ndene yaku. Mwathani Murungu Baba, ututumaga ana baku bacokerwa ni nthao kana baethirwa mwathani bakiangaratanu ibwiku kana bwiku rira bomiria ndene yaku. Kwina muthikiria kana mutegeri uria umiritie ari ndene yaku. Mwathani Murungu Baba akarite kirimene kwa mweri, akarite iremene kwa biumia ende mwathani Murungu Baba nombeti kuthirwa akiuma kirimene na igwa inyirikite sana riria arakurombaga mwathani araija akinama akethira mwathani Murungu Baba mantu jawe jakarikite bwega ende jethirwa jakiangaratana na nkuruki ndamwika njarene ciaku nikenda akathikira kiugo giaku mwathani akakierewe kuringana na oro kethirwa gitwariria uni nawe nikenda mwathani Murungu Baba tikethirwa akithiria wirigiro nyuntu ntukwe narua mwathani nugutwira tumirie ndene yaku mwathani wa kiao kwina ungi uremine kumiria ndene yaku nyuntu mantu jara jombeti kuthwa jakimwoga, mantu jara jombeti kuthwa jakimukumbata na kumuangaratania kinyari kanisene ati ukaigwa kinyage tumairwa atigwa kinyarere akuromba ati kumba kuromba bwega nyuntu bo mantu jara jamugwete na bando mwathani no tukuga tumiria twendene yaku mwathani Murungu Baba monie etui bwire ukethirwa ugitwa kuringana na ngugira turitite ibwaga nyuntu bo kwithirwa utumagaira kinya twana watumire Daudi anyi mwathani kenda ritwa riaku rikumika wombera kwithirwa ugitumira Sauro atwika Paul ni kenda ritwa riaku rigatumika mwathani wa kiao uraethia Sara ni kenda ritwa riaku rigakumika mwathani wa kiao mwathani Murungu Baba ibwaga nyuntu bo kuonekana era sifa aratwika Peter mwathani wa kiao ritwa riaku rirakumika ende mwathani nugutwira kiri yuku inyara Zaburi watwira mwathani Murungu Baba ugatumamia kana tugakara kiri nyakie njigu nike nyuntu bo ritwa riaku ndaromba nyuntu bo ritwa riri riaku mwathani wa kiao tukombe mwathani kuomeria ndene yaku na nikenda ruteto rwaku rukenderea itukwigitwe baraba ingi na itukuonete ukithithia ndaromba nja eje yombete kwithirwa ete kumba kuomeria nyuntu bo magamba nyuntu bwa taito cia miunda nyuntu bwa kwithirwa kwina ntu bogitaga kuba titimenyaga nyuntu bwa kwithirwa kwina bara bathomere na baratwika ntu botheri kwina njai mwathani Murungu Baba otagerete kwina bara barikiri mantu jatija uma kwina bara bagotunywa na mwathani no tukubera turi atumiria ibomerie nyonto mwathani Murungu Baba na ritwa riaku na mwathani Murungu Baba ne bakurigwa bakomeria ata na mantu raja gweta za kiomagaraga mwathani wa kiao gwejaga na mpwe wo oreraga mwathani Murungu Baba nyoni no gashia bya kurana bya kunywa na ite andaga kana irema ndaromba ritwa nere ya Jesu Kristo
ukabaigirwe kiao ni kiao giaku tweterete na ikiao giaku Mwathani Murungu Baba twetheragwa Mwathani tukimamira Murungu wa kiao nyakine njigu tiaragia orongo nyakine njigu kiri muthikiria nyakine njigu kiri mutegeri nyakine njigu Mwathani iria tutithirwa Mwathani tukiaga nyakine njigu iria antu Mwathani mba migongo baria twirite kiri mandiko bakeja Mwathani kuga ati ujo ni Mwathani uthithitie nyakine njigu kibarabate na ngugi nyakine njigu Mwathani kibaria bajitwe nyakine njigu bakamamage kunyonto bwarietwa riaku tenyonto bwarietwa ria mtoriko kanoriko Mwathani utwirite anga uninte murongo Mwathani twijio ute murongo ndaromba rietwa ni ria Jesu Kristo kabekire nyabakombe ikumiria ndene yaku Mwathani gutena kiriro ndene yaku Mwathani ni kumiria ndene yaku Mwathani Murungu Baba kwina mashiara ndene yaku Mwathani Murungu Baba kwina bia kuria na bia kunywa ndene yaku Mwathani fisitiora Murungu wa kiao ndene yaku Mwathani Murungu Baba guti onto boga twina inya nyonto tukario ire mabia Zayuni Mwathani wa kiao ndene yaku anabeto batiora ndene yaku muthikeria Mwathani wa kiao akethirwa akiona jamega akona mubango jwaku tejajwa mtu Mwathani wa kiao ndene yaku Mwathani wa kiao kinyariria ankoma yombere ikwethirwa ikejane gukuria manto za Ayubu Mwathani wa kiao kwina manto jamainge jaria Mwathani Murungu Baba jombere kuthithe kanyonto bwa kiao giaku na Mwathani Ayubu ararungamana na ugwe ndaromba ito Jesu Kristo ukombe gutwa inyaja ya Ayubu nyonto neturemeri twetwe ana barabainge ituremeri barabainge Mwathani ituremeri ne maromba imanto jara tukurukiri ituremeri ntomeri nyonto bwa manto jara tukurukira ituremeri gweta na mbere na kuthitha yajara mega nyonto bwa marumi ja ntori nyonto bwa marumi ja achore na anto mwanya itukuremero Mwathani endiga twenya ze Ayubu rietwenera Jesu Kristo ndakuromba amen ibwega sana mutegeri na muthikiria wantu kwenarwa ningwitikia na Mwathani akathithia manto ja manene na antu kwenarwa nikuona ni umeria ndene Mwathani kumeria bwa mbere ni kwendaga muntu tiukara agitegaga ithaingana Bwana Yesu asifiwe kumeri kwendaga muntu tikukara akiugaga ire onto bobo kathira kumeria ikwendaga muntu otiokara kenugunaga kumeria ndene Mwathani ikwendaga muntu ore na inya na muntu ore na inya ne muntu orokaraga kirombaga kwena otugi boinya Mwathani gatwa grace maromba nikenda tukomba kwethra tukiomeria kumeria ikwendaga muntu wena grace ya kumeria ndene Mwathani komeri kwendaga mtu kuidharia na kwirira egita kwa egita nyonto muntu rawetanagia na Mwathani na mwankethirwa atheri Bwana Yesu asifiwe na nyonto kwina manto jaraja kethirwa jario jarankethra nkigweta ja mtu jo omeretie ndene Mwathani te onto bobotho nyonto bwa mbere anto bagago shambia okioma eria ndene Mwathani no te bashokeria anto bagakoruma okioma eria ndene Mwathani na te bashokeria anto bakonorwo theri okioma eria ndene Mwathani na te bashokeria anto bakethero bena manto jao ja gwitungira manto bakera bena kokodimin korea bobona bebongwa ende ogo wendene Mwathani no te uomba ikuba shokeria no ukuritangugia Mwathani Bwana Yesu asifiwe no ni otogweta okethera orege skuru na morimo school of pain okethera we na school of pain no kuthimwa ratiri na ratiri eje oethera gwokiuga jora Daudi akuga Mwathani nchonkona okinyanto ne gwo guchonkonwa
ukauga utiridi no mwanka wethirwa wi mtu wi ready kwethirwa ukikua skuru ina murimo inokoje bokauma kiri Ayubu riria akethirwa ati ukurukira skuru eje norito skuru eje na murimo skuru eje ana bagukua skuru eje ariti ngoge bawe bakuthira skuru eje ina murimo eje school of pain riria ukumiria ndene mwathani no mwankoga akara na Joseph kana Jusufu na tena nde Jusufu wa mbere kwethirwa akiangaratana netenie na mwathani na no meretie ndene mwathani ende mwekoro ojo ombete kwethirwa akimwandika na kumurekera kwethirwa akimugwata Kenya ende Jusufu arethirwa akiumirie ndene mwathani na kuingirwa kinya korokorone na no meretie ndene mwathani na kumenwa kinya korokorone ri nyaketha nendairwo imunene wa korokoro kumiria ndene mwathani kwina urito na igukwenda muntu uitikiritie kinyekeja kwethirwa gango kukumanirwa atia kinyeketha bago kukumana atia ndendene mwathani ninkurega mwekorojo munene ojo na gutegera kona Jusufu ne muthako muthongi sana ni ukuandikikire maandiko na gutegera kona ni muthako mutamburuku na ni muthako muthongi na ndi na tampomba ikuthithia ngakarania nawe na riria onere mukuru owe akwebera areta kugwata Jusufu na Jusufu nyonto bokwethirwa na arongamanite na mwathani na kumaneria na Murungu no mbere kwethirwa akimatoka na mwekorojo arethirwa agetigwa na nguo yawe na mwekorore arauga ati Jusufu anakomugwata Kenya na Jusufu bado arongamana na mwathani na tia skuru eje na murimo ino rito school of pain Nanto baba inge barabombete kwethirwa bake umeria ndene mwathani bona gwa bebo theri baingairwa korokorone bateta na erua ende mwathani kwina urethera gwaritie nabo umeria ndene yakwa kinya ketho ere meake nganere Ayubu nyonto rogono rwa Ayubu iroro raja na rogono nyarwa Jusufu iroro raja na nyarwa rwa Sara ayo ni roro raja no meaka yetaga ogweta ni ora rogono rwejaga rwerogono ne komeria bomeretie parendene mwathani Ayubu gote koruma Murungu ojo ne mwekorwa kumwira ende no meretie Ayubu atwara bawe beja bainge barabombera kwethirwa bakemusikora na kumwira kare mweya sana ende Ayubu aromeria ndene mwathani ntije kethira wege skuru eje murimo orekere skuru eje kwena ore ombete kwethirwa ari muchore oku akue kana kethirwa ari mutori oku kana kethirwa ari ndogo yaku ora ombete kweja gokwoneria ne manto mana wathitherie kenda unto bobo gokareka kana jara jogo karekera jare ko karekera nyonto bwe barume kana bajara jogo karekera jago karekera nyonto kwe mto aterie nyonto we in the school of pain akendo kwoneria rogendo ronge ruorogi rogendo ronge rwa kwonerwa rogendo ronge ruteare rore rwa kwangaratania njirere oronga mene ni ona mwathani okorie ire kuma ndakarire ndonga mene na mwathani ire akandita kuma ndakarire ndonga mene ya mwathani mbimponeteo Neketumi ndauga uria umiretie ndene mwathani atiuragire atitegaga mathaa shetani ashindwe kwa uno mwankoga akurukira skuru neje murimo bajaire burokethro kiona kere komeria
mwathani o mwanka wethirwo kiria you'll be paying the price. Bwana Yesu asifiwe. Uthondekete crusade nene kana mutemanyo jo munene jo mwathani weta aini bara bendete kuriwa na wabeta na no mwanka bone ngarama cia gweta na gucoka na no thithetie kutia tabia kurena bia kunywa mweri jo mwenkabu kinya nto ba gutega bakona ja kaumba igweta rugo ni nto ba kwethirwa wena mutemanyo jo crusade kana jo aini na gitare wathithia manto jau jonthe nweregerete Murungu ojora rombete for 2 months 3 months 4 months kana 1 month omba kwethra akireta anto baba inge baraba komba go support mutemanyo jojo bakata out anto 50 no regerete anto 500 oketherwa ogwe kwena ngarama ogeta nyonto bwa kwethirwa no meritie ndene mwathani oteta kuia nonto manto joko thithe ya ija mwathani otemoria bioria nyonto manto joko thithe otenunguna manto jajane ja mwathani. You have to pay the price rere kwethirwa kyo maeria ndene mwathani anate anto baba bo maeri anate mapasta anate anto baba bo maeri ndene mwathani bethera wa Murungu okari na akate baigagua komeria ndene mwathani. Bwana Yesu asifiwe. You have to pay the price. Okathithia mutemanyo batani anto 50 baitangiri 50 na ini bara gwetete kana atumiria bara gwetete iba kwenda o 300 wao gachoka kaire wethirwo okiria irandorere o merete ndene mwathani ogaturia maruere mwathani bwega nyonto mutemanyo joko thitheka ibwega nyiko ngwatere ture ugotera uraturerwa ibwega nyonto bwa kwetherwa kwena uria bare bonokere ibaba inge ibwega nyonto oketherwa kimwera ibwega nyinge nkorokia kwetherwa kinungunaga kwa umeretie ndene mwathani. Example ni nyinge cia kuria marandu okethirwa we monoku ogwo thikirite na gontegera okethirwa ogwe God forbid gento ge okare ko gotigerwa mwana na mwana utoku okerwa nyonto uri iwe wetha ono kinto ureneje iwo komba kurera mwana ojo na ogwo wengwe nyeketha ono kinu ije goko nganga na motorere na jwaku. You'll have to pay the price. Okamenyera mwana oria akire no korea okenywa na konywa nuije wenguo tena cia kumwikira ronene nguo nuije ronene nya otije imbiboga ina abo bweterete ende nyonto bwa kwerwa rieto nonoki igwo komba kumumenyera. Bwana Yesu asifiwe. Otekara kiuga barategere itonga bibio the bona ininka mpomba ikumenyera mwana ojo. You'll have to pay the price. Bwana Yesu asifiwe. Wetera mwathani komeria ndene mwathani bombera tuga no mwanka wethirwe wina patience otemto kurire kana ithaingana nonto mwathani otemenya mathajawe boja ere touga no mwanka okurukire school of pain na boja thato twethera tukiuga you have to pay the price. Ogatiata biande gorobira binge kwa ore mo youthi ogatiata kogwerwa kora tuigwera irwa wewe wendete kogwerwa mono oka na ninkoroki ya gotiata manto ande goro ninkoroki ya go fast kana gotiata bia kora na bia konywa nenkoroki ya kwina ndwembo ira twinagatia Murungu nenkorokia koromba rero merete ndane ya Murungu nenkorokia koromba
nkorokia kuga nonoki nenkorokia kwethra getumerio ntongotomeria riria okorongamana na Mwathani othimairo ratirize Ayubu nenkoroki Murungu ategera Ayubu na arona Ayubu atithuki kitumia mutharimite na into bibionthe ende nkomanejere aja kuthithia challenge ekuonania teka kwendete imantu jara withairagwo ukithithagia nenkorokie gwita gicunche gia 10 rira umiritie ndene Mwathani aina witaga grace ye wetheragwa weno gwobareraga antu inyotize aina witaga grace ye wetheragwa weno gwochitanaria burden bearer ina witaga grace ye bakoria bioria bionthe ina witaga grace ye je weno nyonto bwa kwethwa kumiritie ndene Mwathani arotwikira inya ya kumiria ndenewe school of pain wetukuru weje emorimo kamenwa ne anto bakari ngaringa mperera bona jakamanto jakuja tegwetwara jabati ende kweno tu inyonto bwa kwetera Mwathani yukunerea first Peter 5:10 rerethira kiuga goju na ndere Murungu ore mwejani wotugi bunthe tenusu te otugi bomwe bunthe grace all grace na oria wabwetere nikenda buga tonya mwagone jwa wejwa Kenya na Kenya ndene ya Kristo wengwa akabwethia babo joru na abomirithie ninge akabongera inya Kenya na Kenya amen Mwathani uria ubwete otugi bunthe ru ne rurototo rwawe rotwira agatuma tombe kwethirwa tukiomeria reu acoke atwethie babo joru inoti ojori muthikiria akwethio mojoru reu akuongere inya okathoma yukune renge ria Jakubu 5:11 rerethira kiuga gojo atire anto bara banyamaragwa na bakomeria re anto bau tobaethagia bara batharimithia all blessed na boraigwa manto ja komeria kwa Ayubu na ibonete uria Mwathani amuthithirie muthiene na uria Mwathani aigagiru anto bonthe kiao na uria ojuri-ini kiao amwe na manto jau jonthe tukurukira amwe na manto jau jonthe Mwathani nakuona komeretie kuraregere nkukumo kuraregere ontobona nikenda rietwa riakwa rigakumika kwa Mwathani ate ombaigo kwethirwo agikuringa nthe muthikiria nikenda agaikumithia oria berwo ro kweberwa nikenda otemto kauga ini mwekete au ari ore thitherwa jau jonthe okuthitherwa okarinthe chibitare nekenda muntu atekete ikuga ini ndira murombere abua rietwa ria Mwathani rikumithie ririongwa nyakine njigu nyonto bwa rietwa riawe Bwana Yesu asifiwe rero okuromba mwere Mwathani mpa favor kana kwenderwa mpendera ore wenderera Mariamu mpendera ore wenderera Esther nyakine njigu nkarage mami nyakine njigu mbomeretie ndene yaku Mwathani mbomeretie ndene yaku Mwathani anga ogwote morongo nyonto Mwathani na kwethirwa akiuga muthia gabote kuona muthiene jwa Ayubu
mothiene jwa Ayubu yukunere Jakubu na atamantu jakarire kwagira restoration rero komeria ndene mwathani muthikeria na mutegeri anare kokorokerete antote ko okugeria kurekera bakarema anare okorokerete antone okomba kwethira ogikurukira otiomba nyigwetera barabara ne unyuntu bwa mantu jare orikanaga jare wanathithirwa kumonyi otwere orikene mantu jare wanathithirwa jare jate kugweragia okare mwakinya kwareria atano nyakweka nantis ba kunyonto ba nchamba ni ile tiana thithwa iguru riaku mwathani ekwera nyonto no meretie o ambe orekere anto baria o merie ndene yawe na kathithia restoration agakojoria yukunere Petero ro twira nare Jakubu rere twira mothiene agakuigerwa kiao mwathani igairwa anto bawe kiao restoration yo yezire muthiene Jusufu amona kuthitherwa jau jonthe athitherwa mwakorwa munene na kurekerwa mantu jata athithetie muthiene kathioronkerwe ni anene okarejanira na nene mwathani gakwenda gwithirwa wi muntu okwinyia egitene riri ugukurukira jara ugukurukira mwathani gakwenda rietwa riawe riikumithia egitene riri umbite kumuchwa egita riri raja eromba ria kuma secondary ukona riri chokwa we ngugine eromba ria kuma ntijere ukona riri chokwa eromba ria 5 years ago ukona riri chokwa thaici nyonto mwathani wa process ni mwathani wa order. Bwana Yesu asifiwe. Gatombe kwethirwa tukiomeria ndene mwathani twekirete werigiro bwetu kwawe nikenda tukojurua na kuthithwa mantu ja mathongi ibwaga mwene nyanyo ntobwa wagiru bwaku mwathani ibwaga ntobwa gutwendera na kwethirwa ogitwa kithomo gikithongi kira gigutwikira inya tutumeretie ndene yaku mwathani na batu bara bangi tutiombeti kwetha tukigia inya kana kumeria ndene yaku nyonto bwa mithangiko twigerwa kiao gatwikira inya ogatujurie ojora mandiko jethero jakiuga nikenda kinyerera tukurita ngugiriri yeku tutikombe kwetha tukithiurunka tuigora bakuga tutikombe kwetha gutigana na mantu ja mega nyonto bwa kwethirwa mwathani Murungu baba itonogie okareka munduko matonyera eje ikwetoma nkoro cietu inoga gugukiria gukuthathaiya na kuthithia jara jagirite nyonto mwathani wa we mwathani ibwaga iwendo bwaku Murungu ibwaga nyonto bwa kwethirwa gutwigwa ibwaga nyonto bwa kwethirwa gututheria ibwaga nyonto bwa kwethirwa gatuciogurira no turikane no tuthithirie jara mwathani Murungu baba tukurombaga na irietwa nere Jesu Kristo ndakuromba amen amen ibwaga sana mutegeri wa Wero TV nyonto bwa kwethirwa kigwatanira bautwe mubango jokarirwa tuthari mweri etombe wa Purity Nguta shalom shalom.